4 čestitke koje je predsjednik Vučić sročio za Marokance ostale su u ladici njegovog radnog stola i bit će verovatno izložene u budućem muzeju samodržavlja. Prvu je hteo da uputi kralju ove bratske države, druga je bila za marokanskog Kokezu, predsjednika tamošnje kuće fudbala, treća beše za trenera i igrače, a četvrta za narod Maroka, koji na izborima nepogrešivo glasa za one koji nikad neće priznati Kosovo, jer naš vladar je svetsko prvenstvo shvatio prevashodno kao priliku da baksuzira Hrvatima i da svojski navija za svaku momčad koje se sučeli sa timom naših suseda. Orlovi su, slava Bogu, odmah ispali iz gnezda, pa je negdašnji Delija, jednom Delija uvek Delija, uči nas predanje, mogao da se usredotoči na Hrvate te da im bežično, tesnijanski šalje urok za urokom, baksuz za baksuzom. Uspelo mu je tek u meču sa Argentinom. Pretpostavljam da je Mesijeva majstorija, krunisana 3. golom, u mnogome proistekla iz preiskrenog navijanja nekrunisanog kralja Srbije. Antinavijač se podičio svojom samovoljom, koja ga krasi i izvan sporta. Na takozvanom javnom servisu je sa slašću prepričao za koga je sve navijao, a protiv pravnih naslednika Tuđmana i Tuđmanovog još grđeg prethodnika. Hvalisavi vladar rekao je da našoj braći iz Maroka navijanjem zahvaljuje što nisu priznala Kosovo. Ponovio je isto tako gordo i samozadovoljno da neće ići nikad na more, što nama ne zabranjuje, iako bi i to mogao kad bi mu se samo prohtelo. Čak nam želi da se tamo lepo provedemo. Kad o sebi kaže da neće na more, za celo misli na Jadran, ali ne samo na hrvatsku obalu i crnogorsku, nego i na onu italijansku, onu nerazuđenu, o kojoj smo sa prezirom učili i koja je bila uzrokom talijanske zavidljivosti i njihove trajne čežnje da se dokopaju naše Istre i naše Dalmacije, jer i ta nerazuđena obala priznala je Kosovo, za razliku od marokanske pustinje koja je rekla ne Kurtijevcima i međunarodnoj zajednici, crkla da Bog da. Kad se predsjednik jednog dana uželi morske plaveti, obradovaće mu se ponosita i pravična španska obala, koja iz doduše sitno sopstveničkih i sebičnih interesa ne priznaje lažnu državu u Kosovu. Na izvolte su mu 3 okeana koji okružuju Rusiju, a koji škrguću i huče džinovskim talasima i ledenim strujama kad neko pomene odmetnuti deo Srbije. Dobrodošao je napokon na Bajkalsko jezero gdje je Adihajec, sam ruski car. Uostalom, ako već neće na Hrvatsko more, zašto ne ode na letovanje u pustinju? To bi bio dostojan šamar Turističkom savezu Hrvatske, nakon ovoga koji je otrpela Hrvatska nogometna udruga. Na društvenim mrežama posvuda slike našeg vođe kako u beduinskoj odori jaše Kamilu preko Dina, plači Lorense od Arabije. Najdraži gost javnog servisa reče kako mu je ovo posljednji put da gostuje na RTS-u, što me je u prvi mah obradovalo jer sam pomislio da će ova parazitska ustanova biti ukinuta. Voditelj je pak, imajući u vidu dobrobit i gosta i svog preduzeća, pohitao da sagovornika blagodopuni ove godine, što i jeste i nije utešno, jer do najluđe noći ima još 2 tjedna. Čekamo dakle da prođe ovaj bolni moratorijum pa da narednu propoved gledamo već oko Božića. Voditelj je u 2 navrata pitao gosta za koga će navijati u polufinalnoj utakmici, što jeste domaćinski, predosetiti šta bi gost voleo pa mu to ponuditi ili reći. Ja da sam voditelj ne bih nipošto pitao za koga će šef države navijati, jer to nije u vladarskom delokrugu. Ne bih suverenu dao priliku da raspiruje i onako raspirenu omrazu i zluradost. Predsjednik se, ako se tako može reći o predsjedniku, raskokodakao kako niko ne može da mu naredi ni da mu zabrani za koga će da navija, neka pišu šta hoće, što sad i činim, ne dovodeći ni ukoliko u pitanje ljudsko pravo da se bude nepristojan. Pre 3 decenije preveden mom drugu Aljoši Balalaješniku 1. reda našu izreku o komšijinoj kravi kao primjer nekoristoljubive čiste zlobe i nakaradnosti, kad imaju i Rusi sličnu autopercepciju. Spasao mužik vilu, da li iz smrtne opasnosti ili iz neke teške neprilike, uglavnom mu spasena vila kaže: ispunit ću ti želju, slovna šta god kažeš, samo znaj da ću šta god ti poželeo komšiji dati dvostruko. Sneveselio se mužik, nije trenuo cele noći, sutradan kaže vili: smislio sam da mi kuću iz polja i iznutra oblepiš govnima. U mom tvorčestvu gotovo da nema ni metabolizma, ni organskog života, ni reči koje ne bi smele ići u pismeni zadatak. Sad sam ovo sa ruskog doslovno preveo na jezik naših otaca. Izvinjavam se svima koje sam neprijatno iznenadio. Mislio sam da ćemo se provući samo sa đukinskim blebetarijumom, sa ponosito obznanjenim prezrenjem prema naopačkim đacima, koji bi da komšijina krava pretekne, kad već naša Rumenka nije. Kad gospodar nadmaši vazala u za sada mirnodopskom huškanju, kojemu je
Hrvatskoj mora biti recidiv neprežalnog ratnog huškanja. Počelo je sa nipodaštavanjem Malvazije i bisernog Jadrana da bi bilo krunisano izlivom upravo raskalašne zluradosti i, što bi se u Banatu reklo, zalupanosti, dok se na Maroko spustila neočekivana kolateralna milost, amazing grace, tako reći.